मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि जनाय 2 नं श्रीरामपुरिया गामिनि थागिबि रबिकान्त फेगुनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। रबिकान्त फेगुआ बानलु सिब्रु आबाद मावनानै लाख लाख रां आर्जिनायनि थांखि लादों। रबिकान्त फेगुआ जनायनि चन्द्रपुराव 5 बिगासो हायाव 6000सो बानलु सिब्रु गायदों। जनाय 2 नं श्रीरामपुरिया गामिनि सासे गोहोगोनां सेंग्रा रबिकान्त फेगुआ जनायनि चन्द्रपुराव आबादनि खामानिजों थांना थानायनि सिमां सुजुदों। जनायनि चन्द्रपुराव 5 बिगासो हायाव 6000सो बानलु सिब्रु आबाद मावनानै बोसोराव लाख लाख रां आर्जिनानै गावखौ सोनारनायनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होदों। जनायनि 2 नं श्रीरामपुरिया गामिनि सासे लाइमोन रबिकान्त फेगुआ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो सोरखारि साख्रिनि उनाव खारनाय समखौ ओरैनो गारहोआलासिनो गावखौनो गाव सोनारनो हानायनि थांखिजों बानलु सिब्रुनि आबाद मावनो जागायजेनदों। मख'जाथावदि रायजोनाङै सोलोंथाइ गोनां जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि नागिरनायनि उन गावनि समखौ खहा खालामनाय समावनो बेबायदि खमैबो 5 बिगा हायाव बानलु सिब्रुनि आबाद मावनानै जाफुंसारदों 2 नं श्रीरामपुरिया गामिनि रबिकान्त फेगुआ। फोरमायनाय बायदिब्ला रबिकान्त फेगुनि आबादनिफ्राय दिहुनजानाय सिब्रु बानलुफोरखौ आसामजों लोगोसे नसुंसेनिनो रायजो अरुणाचल प्रदेश जेरै पासीघाट, यिंखं, रयिं बायदि जायगाफोराव दैथायहरनाय जायो। नमस्कार, मोर नाम रबिकान्त फेगु। मोर घर आसलते 2 नं श्रीरामपुरिया এইটো চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱত মই ভোট জলকীয়া খেতি যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাত এনেই মই 400-500 জোপাকে কৰি আছিলোঁ, কিন্তু যিটো ভোট জলকীয়াৰ ডিমাণ্ডটো লৈ এই বছৰ মই বেছিকৈ কৰিছোঁ। প্ৰায় ইয়াত মোৰ পুৰা বেছি আছে, 5 বিঘা ওচৰা ওচৰি আছে। যোৱা বছৰ বজাৰ ঠিকেই আছিলে, এইবাৰ মই ইয়াত 6000 এবভ আছে। বিভাগৰ পৰা একো পোৱা নাই। মই এগ্ৰিকালচাৰ গৈছিলোঁ মাৰ্চিঙৰ কাৰণে, কিন্তু তাত এনেকৈ ডেপুটেশ্যন নাই, মানে বস্তুটো নাই বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই লাহেকৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল। হ'লেওতো নিজৰ গাঁঠিৰডন ভাঙি খেতিটো কৰি চাইছোঁ আৰু গ্ৰাহকে পোনপটীয়াকৈ মোক যোগাযোগ কৰিলে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। 8011243910 यिंखं আৰু ৰয়িং, নিগলক, পাছিঘাট এনেকৈ আমি নৰ্থ ইষ্ট গোটেই অৰুণাচলতে গোটেইখিনি চাপ্লাই দিলোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰবিকান্ত পেগু। মোৰ ঘৰ আচলতে 2 নং শ্ৰীৰামপুৰিয়া এইটো চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱত মই ভোট জলকীয়া খেতি যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাত এনেই মই 400-500 জোপাকে কৰি আছিলোঁ, কিন্তু যিটো ভোট জলকীয়াৰ ডিমাণ্ডটো লৈ এই বছৰ মই বেছিকৈ কৰিছোঁ। প্ৰায় ইয়াত মোৰ পুৰা বেছি আছে, 5 বিঘা ওচৰা ওচৰি আছে। যোৱা বছৰ বজাৰ ঠিকেই আছিলে, এইবাৰ মই ইয়াত 6000 এবভ আছে। বিভাগৰ পৰা একো পোৱা নাই। মই এগ্ৰিকালচাৰ গৈছিলোঁ মাৰ্চিঙৰ কাৰণে, কিন্তু তাত এনেকৈ ডেপুটেশ্যন নাই, মানে বস্তুটো নাই বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই লাহেকৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল। হ'লেওতো নিজৰ গাঁঠিৰডন ভাঙি খেতিটো কৰি চাইছোঁ আৰু গ্ৰাহকে পোনপটীয়াকৈ মোক যোগাযোগ কৰিলে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। 8011243910 यिंखं আৰু ৰয়িং, নিগলক, পাছিঘাট এনেকৈ আমি নৰ্থ ইষ্ট গোটেই অৰুণাচলতে গোটেইখিনি চাপ্লাই দিলোঁ। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रेमेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबार खालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन।
गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सोलाद लानो हागोन।